Новое радио. дуруд мегӯем ба нафароне ки нав ба мавҷи радиоиНав пайваст шуда истодаед. ин лаҳза шунавиштагӣ бо шумо манзарнигори Рустам фаро расид. шоми зебуру муборакбод мегӯям ба шумо. фасли тобистон, фасли гарм ва ин фурсат ба шумо имкон медиҳад ки фориғбол аз ҳама кору бори зиндагӣ мавҷи моро пайгир бошед. аз шунидани таронаҳои рӯҳнавос таби худро шод гардонида бошед. мунтазам мо меҳмононро аз доираи актёру, аз доираи ҳунармандон, аз доираи варзишгарон ба барномаи шомгоҳӣ даъват менамоем. ба ин шом яке аз чунин меҳмони мо ҳунарманди ҷавон, санъаткори писандида ва хушсадои тоҷик, инам бошад Чоршанбе Аловатов. мо шуморо ба радиоиНав хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. ман саломи гарми ҷӯшони худамро ба тамоми шунавандагони радиоиНав ва бахусус ба тамоми халқи азизи Тоҷикистон мерасонам ва умедворам як суҳбати хеле самимӣ хоҳад шуд. бале, мо низ аллакай аз он энержие ки шумо салом алейк карда истодаед, омодаи суҳбат ҳастед, пеш аз ҳама таби болида доред. ин хуб аст. мегӯянд агар ҳар корро бо таби болида оғоз кунӣ хуб меанҷомад. ва чун барномаи шомгоҳӣ аст, нахустин саволе ки ба ҳамаи меҳмонҳо чун анъана пешниҳод мекунем ин чунин аст ки шоми шумо аз чӣ сар мешавад, бо киҳо мегузаронед, одатан дар куҷо мегузаронед, бо чӣ кор машғул мешавед шомгоҳон? марамад сухан ба шумо. ташаккур зиёд. рости гап, шоми ман ҳар хел сар мешавад ва ҳар хел анҷом меёбад. баъзе вақт мешавад ки шоми худро дар хона мегузаронам бо аҳлу оила ва баъзе вақт мешавад ки шоми худамро бо дӯстон мегузаронам ва баъзе вақт мешавад шоми худамро дар маъракат, яъне дар тӯю хурсандии мардум мегузаронам. мегӯед ки масалан дар иҳотаи аҳли оила, яъне чӣ гуна ба ҳеҷ кас пурсида нест ки аз қисмати Бадахшони Тоҷикистон ҳастед ва оилаи шумо дар ин ҷо аст, ҳамроҳи шумо дар Душанбе ҳастанд ё чӣ хел? бале, оилаи ман бо ман дар Душанбе ҳастанд ва мо зиёда аз 15-16 сол шуд ки дар марказ дар Душанбе зиндагӣ мекунем. беҳтарин аст. Чоршанбе, вақте ки шумо ба саҳнаи касбӣ омадед, ба сароидан шурӯъ кардед ҳамчун санъаткори касбӣ, то имрӯз ҳаёти шумо то чӣ андоза тағйир ёфт? ба куллӣ тағйир ёфт, чунки талабот аз тарафи мухлисон бисёртар шуд, ба аҳамият бисёртар дода шуд, шинохта шудам. аз русти дигар ба мағозаҳои оддӣ намедароед, дигар аз назди мардуми оддӣ шояд то ҷое мегурезед ё чӣ хел аст? то чӣ андоза тағйир ёфт? аз чиҳо шумо даст кашидед? шояд чиҳоро дар ҳаёти худ тағйир додед? рости агар баъзеё ана чуноне ки шумо қайд кардед ба мағозаҳои оддӣ надароянд ва аз мардум худдорӣ мекашанд дар беруно, аз ман ин тавр нест. ман ҳам ба мағозаҳои оддӣ мерам ва ҳар рӯз дар шаҳр ҳастам. агар маро мухлисон бинанд, ҳатман мебиям пеши ман сурат мегирем ва барои ман ин як чӣ гӯям ҳаловатбахш аст. бале, ман аз ягон чиз худамро яъне ба ҷо намекунам. беҳтарин аст. агар ки дар байни мардум бошен, хуб аст. муҳаббати онҳо нисбати ҳунарманд ва нисбати ҳунараш зиёд мешавад. хуб, ба ғайр аз он ки шумо масалан месароед хуба, садои бисёр ҷарангоси ширадор доред, боз ҳаст ягон касбу ҳунар ки аз дасти шумо меояд, шумо баъзан бо он корҳо низ машғул мешавед, барои шумо машғулияти дӯст доштааст ҳаст? агар ба дигар забон гӯем, хоби бисёр дорам, аммо бисёртар ман дар роҳи санъат ҳастам ва шоми рӯзи ман дар амин роҳ яъне анҷом меёбад. барои чӣ ки саҳар мехозам, агар ба ҷои корам дар он ҷо мусиқӣ аст, дар дигар ҷорам дар он ҷо мусиқӣ, кӯшиш мекунам ки дар амин соҳа боз бисёртар омӯзам ва дарҳои навро барои худам кушоям. аммо ба ғайр аз сурудхонӣ ман яъне маълумоти дуюмро ин сол хатм кардам. туризм яъне менеҷмент, соҳаи сайёҳӣ менеҷментро хатм кардам, чунки ин соҳа барои ман хеле ҷолиб аст. хеле яъне ман ин соҳаро дӯст медорам ва шавқовар аст ва боз дар Тоҷикистони азизи мо ин яъне соҳаи сайёҳӣ хеле рушд ёфта истодааст сол аз сол ва барои ман ин соҳа хеле маъқул аст.
کی میدوند شاید در آینده با سیاحی مشغول میشوید. ممکن. خب این چنین باز من میخوام بفهمم که در آفریدن سرودهای نو، در آفریدن ترانه‌های نو بیشتر با کیو همکاری میکنید؟ آهنگ رو کی برای شما ایجاد میکند و متن ترانه‌ها رو کی برای شما مینویسد؟ در این باره نیست میگفتید؟ من راستی در یک ژانر نمیخونم، این رو مخلصون میدونن. من مثلا اگر در ژانر خلقی، یعنی مثلا فلکی، یعنی ژانر مردمی، در اونجا ما اساسا سخنها از شاعرهای کلاسیک، یعنی مولانا رومی، سعدی، حافظ، بدیل و غیره ها، یعنی همون غزل ها رو از اونجا میخونیم و آهنگ بسته میخونیم. و اگر سرودای زمانوی خونیم، اگر هر خیل میشود، بعضیشون رو من مینویسم میخونم، بعضیشون رو پدرم به من کمک میکنن مینویسم و هر خیل میشود. ممکن است یگون کتاب، یگون سخنی که به من معقول پسند دل میشود اون رو گرفته آهنگ بسته میخونم. انا هم خیل هر خیل میشود. اینم خوب است. یعنی شما خودتون میتوانید که مصرع‌های شعری نویسید؟ همین خیل؟ راستی من چند سال شد که آهنگ میسازم و باز کوشش میکنم که یعنی سخنها رو نویسم، در همون موسیقی سخن درارم و شوقی سخن نویسی به من گاه میبود، اما شوقی آهنگ آفری به من راستی تیز میبود. بسیار تر. بسیار بله. یگون ترانه شما هست که آهنگش از خود شما باشد؟ این خیلی ترانه ها هم بسیار است و میتونم برای مخلصانم یعنی چهار مصرع شروید. مرامت سخن به شما با صدای زنده در رادیوی‌نав چهارشنبه الواتов این زمان برای شما زمزمه میکند. تشکر زیاد. میخوام یک چهار مصرع که وصف وطن عزیزمون رو میخوام برای مخلصون زمزمه کنم. مرامت. آزاد وطن دیار امید تویی، مایم سیارگانا خورشید تویی، تو قبله تاجیکانی عالم هستیه، میراث خاندانی جمشید تویی. تشکر زیاد. این سرود ادامه دارد و اگر خواننده ماش رو گوش کنن، مثال در تمام شبکه‌های اجتماعی میتونن گوش کنن. سرود نام دارد آزاده وطن. خیلی سرود یک صمیمی است. بله، واقعا ترانه شنوا و وقتی که سامانه‌های اجتماعی گفتید بیشتر از کدوم اونها استفاده میبرید؟ از سامانه‌های اجتماعی بیشتر از کدومش و با کدوم مقصد؟ مرمت فکر میکنم که جوانان بسیار از سامانه اینستاگرام استفاده میبرن یا که از سامانه فیسبوک، و من خودم باشم بسیارتر از سامانه اینستاگرام و فیسبوک استفاده میبرم. از فیسبوک هم بسیار استفاده بله، برای اون که در این دو سامانه من میتونم بسیارتر با مخلصانم، با شنوندگانم در رابطه باشم، ولی چیزی که من میخوام در اونجا به نوار گذارم، در روی اکران گذارم و مخلصان تیزتر میتونند از همون چیز خبردار شوند. یعنی که پیشکی از جدیات نو شما آگاهی یافته باشند. بله. خب چهارشنبه، من این روز صفحه اینستاگرامی شما رو از نظر گذرانیدم و بسیار جستجو کردم، لیکن نیافتم. میدونید چی رو نیافتم؟ نو بس از اونی که گویم شما و ترانه‌های شما قریب همه اونها در زبان توجیکی سرویده میشوند. همه عکس ها، همه صورت هایی که شما در صفحه اینستاگرامی خود میگذارید کلمه توجیکی نیست و همه اونها شرحی اونها معلومات دهی درباره عکس ها با زبان روسی است. سبب این در چی است؟ یا که شما زبان توجیکی رو با اونقدر خوبی نمیدونید که در اونجا هستید یا چگونه؟
не рости ман забони тоҷикиро ман хеле ба дараҷа зеро доираи шунавандагони шумо ҳам тоҷикон ҳастанд. рости доираи шунавандагони ман на танҳо тоҷикон ҳастанд, барои фикр мекунам аз тамоми осиёи миёна ҳастанд, чунки дӯстони ман аз қазоқистон, аз ӯзбекистон, аз қирғизистон ва аз тоҷикиро мефаҳманд ва шуморо гӯш мекунанд. рости тоҷикӣ забони тоҷикиро намедонанд, аммо мусиқаҳои маро ба онҳо хеле маъқул аст, яъне бале, ва гӯш мекунанд, чунки мусиқи худаш ин забон надорад. ва барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки ба забони русӣ ҳамон маънии ҳамон яъне чизе ки дар кор барои навистан аст фаҳмонам, ки то ки ҳамаи онҳо бифаҳманд. ман дар мактабам хеле дар забони тоҷикӣ ва адабиёт ҳама вақт ман фаъол будам ва ростӣ бо ин ягон мушкиле нест. баъзан метавонед албатта шумо ҷой диҳед, ин ҳам хуб аст, ин ҳам хуб аст. аз ин рӯз эътиборан ман дар ҳамон постҳои худам ҳам ба забони русӣ ва ҳам ба забони тоҷикӣ ҳатман менависам. саломат бошед. беҳтарин азизони дил, суҳбати мо идома дорад бо Чоршанбе Аловатов. ёдовар мешавам рақамҳои иртиботи мо 44 62 00 955 метавонед занг занед ва ё ки нависед ба рақами Viber 55 00 55 955. ҳоло бошад як таронаи хеле шуниданӣ аз Чоршанбе Аловатов ва баъдан мо суҳбатро идома медиҳем. дар мавҷи нав бошед. барои ҳамаи шумо шоми хуш таманно дорам.
شما بخیر میگویم باری دیگر برنامه شمگوی БЕ ТАНАФФУС ادامه دارد. یادآور میشویم در مهمانی ما قرار دارند چهارشنبه Аловатов. باری دیگر خوش آمدید به رادیویNав. تشکر زیاد. چهارشنبه وقتی که در دل خو سوها کور فعالیت رو آغاز میکنید، البته در همه جا کمبودی است، بهبودی کار است. نسبت به تنقید یعنی کریتیکا یا تعریف نسبت ایجادیات شما، نگاه شما چگونه است؟ شما چگونه قبول میکنید تنقید رو و تعریف رو نسبت فعالیت ایجادیتون؟ مرمت این در همه سوها است، یعنی تنقید کردن یگون گپوی نمیدونم بدیل نزدیک نیست. بله بدیل نزدیک نیست میگویند و برای من هم بسیار همین خیلی گپو در یعنی همون کامنتارها میبینم هستن. راستی به این گپو نمیشوند. اگر همه گویند که تو زوری تو میتونی شوق‌آور، بله این شوق‌آور نمیشود. برای همون اگر اون آدمو گویند که نمیشود، باز تو فکر میکنی که اگر نشود من باز باید کوشش کنم که خوبتر و بهتر شود که تو اون آدمون هم نگویند دیگری خیلی گپو تنقیدی سوزنده. بله فکر میکنم به این نمیشود. و شما خوب قبول میکنید؟ من که وقتی که اولین بار این خیلی گپو رو شنیدم دیدم، من خیلی ناراحت شدم و خیلی گفتم چرا من راستی کوشش کرده ایستادم و چرا این خیلی گپو، و بعد آهسته من تماما دیگر این گپو رو اهمیت نمیدم. بله عادت کردم و این گپو برای من همچون یک نمیدونم همچون یک شمول میگذارم. و من هر عکس ویدیو نواری کوتاه و غیر لوحه هایی که شما سایتی ایجادی حیاتی هر روزه خودتون میگذارید با صفحه اینستاگرام، وقتی که در زیرش محبت ها یعنی کامنتاری ها میشود، شما گرچند جواب هم ندید میخونید اما اونها رو یعنی؟ بله راستی من همه کامنتاری رو میخونم و جواب دادن برای چی که بسیار هستند نمیتونی با هر یکی اونها رحمت یا بله در الودگی و من در اونجا می نویسم که با همه شما تشکر برای گپوی خیلی صمیمی، خیلی از قلب و راستی برای بهترین. خب چند مدت پیش چونوگای دوریم ترانه همراهی سراینده مدینه نظر و پیشنهاد کردید، پیشنهادی مردم و یک مدت اوزانیز با میون اومده بود که شما بو سراینده اویلا برپا میکنید و فکری شما رو ما میخواهیم انیق فهمیم و شنونده فهمد، اون نفری که مخلصی شما هست اونها فهمند تو چه اندازه این اووزه ها حقیقت داشتند و یا نداشتند. مرمت راستی من این گپ رو اولین بار شنیده استادم، لیکن من بسیار شنیدم، برای همین خواستم که همین چیز رو انیق کنیم. بله راستی مردم به حد بسیار گپوی یعنی این خیلی است، یک از در پیش یک از دروغ میگوید و این گپ هم خیلی میرود، یعنی یک رنگ یک زنجیر. انا همین رو روشنی اندازید و نقطه میگذارید. من میگویم که این گپ دروغ است و بله من با مدینه خیلی یک خیلی یک رابطه صمیمی داریم، خیلی یک دوستی داریم. بله ما هم کورس بودیم و 4-5 سال ما هر روز یعنی در دانشگاه یک جا بودیم و خیلی یک دوستی قوی هستیم. راستی دیگر بولو از این دیگر یگون چیز نیست و من نمیدونم از کجا این گپ و اووزه ها در بین مردم پیدا شدن، من راستی نمیدونم. در برای کورو فعالیت ایجادی که سخن رفت، شما دعوتی میشوید با مراسم های مردمی، مثلا توی مرکه ها میروید؟ بله میروید. خب اگر که مخفی نباشد، برای اشتراک شما برای گذراندن یک مراسم چقدر مبلغ رو تشکیل میدید؟ راستی من این هم هر خیل می شود، هر خیل می براید. مثال اگر مثال توی که 3 ساعت دوام کرد، اگر طول 3 ساعت در اونجا من اشتراک کنم، در اونجا یک مبلغ خودش دارد و اگر مثال من طول 20 منوت یا نیم ساعت همین خیل در اونجا اشتراک کنم یک مبلغ خودش رو دارد و این مخفی هم نیست اما اگر سوی به مرکه زنگ زند بعد به خودش گپ بزنه. خوب فهم است و من شده است که شما یگان مراتبه رایگان نیز برآمد کرده باشید؟ بله به حد زیاد. بله چگونه مرکه بودند که شما به مبلغ یعنی رایگان برآمد کردید؟ یعنی مرکه های خیش و تبار و باز مرکه های دوستان که زنگ میزنند چهارشنبه جون یک تاخویی هم یک نمیدونم بچه تاخوی هم بچه امکی هم توی دورت مرکه دارد و التماس 10 منوت 20 منوت در اونجا یک سراید و من خیلی از دوستم تا گویم که تو با من سمته و من بعد میروم. من که در توی ها
зинда тамоман месароям, бо овози зинда, бо мусиқачиёни зинда. Ман бояд бо худам мусиқачӣ барам, ба онҳо сун диҳам. Мисол агар дӯсти ман бошад, ман аз ӯ сун нагирам, аммо ҳамон мусиқачие ки ба мусиқанавоз бояд ба ҳамон бояд ман сун диҳам. Вай бо ман куҷое меравад, мисол ваям аз паси ризқу рӯзияш меравад ва рости ан ҳамин камтарак мушкил аст ва бароямон дӯстон мегӯям ки ҳамин фикри ҳаминро кунед. бале, албатта фаҳмидан мумкин аст ва дар ҳаёти шумо то чанд андоза дурӯғ ҷой дорад? охирин бор кай дурӯғ гуфта будед? ман умедворам ки имрӯз ҳоло ҳозир нагуфтед дурӯғ. ман фикр мекунам ки дурӯғ гуфтан ин кори хуб нест. Бале, дуруст, бале, кори хуб нест, лекин мегӯед. лекин фикр мекунам ҳама дурӯғ мегӯяд. бале, як хел сабабҳо мешавад ки дар он ҷо як дурӯғ мегӯӣ, аммо амон дурӯғ ба фоидаи амон шахс мешавад ё ба фоидаи анамон ҳолат кай буд охирин бор? рости дар ёдам надорам кай буд. Аммо мумкин баъзе вақт мешавад ки ҳар рӯз мешавад, баъзе вақт мешавад ки дурӯғ намешавад. Бале, беҳтарин бигзор кам бошад ва дурӯғи манфиатовар. Инчунин вақте ки шуморо даъват мекунанд ё ки шумо даъватӣ ҳастед ба ягон чорабинӣ, лекин бо кадом як сабабе шумо хоҳиш надоред ба ё ки имконият надоред ба анамон ҷои даъват шуда ба маросим равед, шумо чӣ хел ҷавоб медиҳед ки анамон нафар низ гӯем наранҷад ва ҳамаш хуб боқӣ монад? бале, рости ин хел сабабҳо ҳам бисёр мешаванд ки мисол баъзе занг мезананд, ягон маърака аст, туй аст ва мехоҳад амон одам шахс мегӯяд ки мо беҳад мехоҳем ки шумо дар маъракаи мо, дар хурсандии мо бо мо ҳамроҳ бошед ва амон вақте ки ман наметавонам, рости ман амон гапи самимие ки аз дил меборад, ман тез онро ҳис мекунам ва кай вақте ки ман наметавонам ҳозир шудам ба амон ҷо, ман рӯи рост мегӯед? рӯи рост мегӯям ки акаҷон ман наметавонам. бале, аммо дили ягон касро ҳам ранҷондан наметавонам, барои чӣ ки ин ҳам кори хуб нест ва ман кӯшиш мекунам ки ягон хел фаҳмондан ки то амон шахс наранҷад. Бале, наранҷад. хуб, таронаҳои киро бештар гӯш мекунед ё фақат аз худро? рости аз худамро ҳам гӯш мекунам, барои чӣ ки таҳлил мекунам ки дар куҷо мумкин ягон иштибоҳ баромадааст, набаромадааст. бале, камбудиҳоро боз ислоҳ кардан дар кор. аммо ман таронаҳои ҳамаи ҳунармандонро гӯш мекунам, чӣ хусус ҳунармандои тоҷик ва чӣ хусус ҳунармандои берун, яъне хориҷ, барои чӣ ки ман фикр мекунам ҳунарманд бояд аз ҳамаи таронае ки ҳар рӯз мебаранд бохабар бошад ва аз ҳама жанрҳое ки ҳастанд дар мусиқӣ бохабар бошад ва ман барои ҳамин бисёр таронаe гӯш мекунам. боз аз он барои худам ягон чиз, ягон нозукие бошад мегирам, ягон чизи нав мегирам. бале. гуфта метавонед бо боварӣ ки аз аҳли санъаткорон, аз аҳли санъати тоҷик бо кадоме аз онҳо дӯстӣ қавӣ доред? бо боварӣ гуфта метавонед? фикр мекунам бо тамоми ҳунармандои тоҷик ман як робитаи дӯстӣ, бародарӣ дорам ва бо ҳамаи онҳо шинос ҳастам ва як робитаи хеле қавӣ дорем. бо ягон кас нашудааст то имрӯз ки мисол яке гапҳои мо гурехта бошад ё ки як мегӯянд агар дар оила 5 фарзанд бошад, падару модар ба ҳар ҳол якеро каме бештар дӯст медоранд ва шояд аз байни онҳо ҳаст нафаре ки дӯстии шумо қавитар аст бо он нафар дар байни санъаткорон. рости ин хел гуфта наметавонам, барои чӣ ки ман фикр мекунам бо ҳама ман баробар ҳастам. як хел ҳамаи онҳоро ман ҳамчун як шахс ва чӣ ҳамчун як ҳунарманд ҳурмату иззат мекунам ва бо ҳамаи инҳо ман бисёр дӯстии хуб дорем. мо ҳар рӯз дар маърака, дар хурсандӣ мебинем, дар ягон консертҳо мебинем, ҳар рӯз мо дар тамос ҳастем ва анаме хел. ана акнун хоҳиш мекунем аз шумо иҷрои зинда аз таронаи ки аз интихоби шумо аст барои нафароне ки моро гӯш карда истоданд, мехоҳем бо овози зинда сароида бошед. бесароед? бале, мехоҳам ба шунавандагон боз 4 мисраи таронаи нави худамро ки мумкин 2-3 рӯзам нагузашт ки баромад дар радиоҳо ва бахусус дар радиоиНав. бале, садо дода буд. бале, садо дода буд. ман мехоҳам амонро ба мухлисон, ба шунавандагон замзама кунам. марамад. суруд ном дорад медонӣ ё не. мешунавем. ҳей ёри ҷонам, ширин забони ман, дардат ба ҷонам
قندو لبان من ای یار جانم شیرین زبان من دردت با جانم قندو لبان من ای یار جان من شیرین زبان من دردت با جان جان من دل 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 دیوانه مستم مستانه عاشق استم میدانی یا نه آه دل 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 دیوانه مستم مستانه عاشق استم میدانی یا نه عاشق استم میدانی یا نه. تشکر. واقعا ترانه‌های شوخ، ترانه‌های شنیدنی. درباره آفریده شدن این سرود میگفتید کمتر. چه خیلی شد این ترانه پیدا شد؟ چی الهام بخشید؟ مصرع‌ها از کجا؟ آهنگ از کیست مرمت؟ بله این سرود خیلی یک سرود جذاب است، شوخ است و این سرود از یکی از آهنگساز خیلی بدیل نزدیک طالب سعادت قدموف هستند که بسیار سرودهای مشهور دارند و با بسیار هنرمندان همکاری کردگی هستند و این سرود به من خیلی پسند هستند و من گفتم استاد این سرود به من خیلی معقول است و استاد گفتن که مرحمت من میخوام این سرود رو به شما تحفه کنم و گرفته این سرود رو با طور موثر کرده یعنی سرود و راستی ما این سرود رو با طراح موسیقی جاوید روزیف که خیلی دوست ما هستند این سرود رو تنظیم کردیم طول 2 ماه یا که زیادتر و انا اکنون پیشکش مخلصون گردونیدیم و فکر میکنم که قابل قبول میشود. البته و انا همین لحظه ترانه نو از هنرمندی جوان محبوبی توجیک چهارشنبه الواتов میدونی یا نه از رادیویNав مخصوص برای شما گوش کنید. جانم شیرین زبان من دردت با جانم قندو لبان من یاری جانم شیرین زبان من دردت با جانم قندو لبان من یاری جان من شیرین زبان من دردت با جان جان من مستانه عاشق استم میدانی یا نه دل 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 دیوانه مستم مستانه عاشق استم میدانی یا نه من دردت با جانم قندو لبان من یاری جانم شیرین زبان من دردت با جانم
خندو لبان من ای یاری جان من شیرین زبان من دردت با جان جان من دل 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 دیوانه مستمه مستانه عاشق استمه ندانی یا نه دل 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 دیوانه مستمه مستانه عاشق استمه ندانی یا نه идома медиҳем ва рӯйнои шумгӯи бетанаффус. ёдовар мешавем ки ин лаҳза дар меҳмони мо қарор доранд чоршанбе Аловатов, ҳунарманде ки дар як муддати кӯтоҳ бо таронаҳои худ бо садои марҳубаш дили ҳазорон мухлисонро ба даст овардааст. мо шуморо бори дигар шодбош мегӯем дар радиоиНав. ташаккури зиёд. чоршанбе, то ба имрӯз албатта дар саҳнаҳои ниҳоят гуногун баромад доштед якчанд маротиба, дуруст аст? бале бале. ва дар ҳар кор як лаҳзаҳое мешавад ки ғайри чашм доштааст, лаҳзае ки шумо интизор нестед, пешакӣ намедонед, ягон лаҳзаи аҷоиб ё хандаоваре ки пеш аз ба саҳна баромадан бо шумо рӯй дод ё ки вақти дар саҳна будан бо шумо рӯй додааст, кадом аст ки шумо то ҳол дар ёд доред ва дар ин бора гуфта метавонед? маромад мумкин хеле ҳолатҳо бисёр буданду дар хотирам нест, аммо лаҳзаҳои хандаовар дар хотирам нест. масалан шумо баромадед баландгӯя кор накард ё ки либосҳои саҳнавӣ пӯшидед ва бар кардед бо пойафзоли хонагӣ омадед? шояд ростӣ ҳамин хеле як ҳолат буд ва ин як бисёр чанд сол пеш буд. мумкин дар мактаб синфи 4 ё 5 будам. ҳамон видеоҳоро ҳоло дар хона ҳам аст. дар як консерт хунда истодам ва баъд амон ин суруд рости фонограмма буд. бо фонограмма сароидам ва дар он ҷо сабти телевизионӣ буд ва баъд дар вақти хондани ман амон яъне сими микрофон канда шудааст, аммо ман нафаҳмидам. ман ами хонда истодам ва баъд як бор дар паҳлӯ нигоҳ мекунам, он навозанда ба ман нишон медиҳад, бале ишора дорад ки як бор замина нигоҳ кун, ки дар он ҷо ман мебинам сим афтодааст ва ман ами хел хиҷолат шудед. бале боз симро гирифтам, сахт кардам, хондам ва баъд хай аз байн якчанд бор гузашт. баъд он ҳолатро дар телевизион нишон надоданд, аммо дар телевизион як шинос доштам ва баъд гуфт як бор биё видеоро ба ту нишон диҳам. баъд рафтам мебинам, ҳолати бисёр хандаовар буд ки аз хотирам намебарояд. дигар нашудаастам ин гуна ҳолатҳо? дигар рӯстӣ нашудаастам ин гуна ҳолатҳо. эҳтиёткор шудед сахт? бале эҳтиёткор, чунки кӯшиш мекунам ки кай вақте ки фонограмма бошад мо микрофони бесим мегирем. бале бале. аммо кай вақте ин тавр қулайтар аст. бале ростӣ кӯшиш мекунам ки фонограммаро камтар истифода барем, аммо дар ҷойҳое ҳастанд ки ҳолатҳое ки дар он ҷо шароити зинда хондан нест. бале яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ки барои зинда хондан дар кор аст, он ҷо нест. ба он ҷо ту маҷбур мешавӣ ки яъне фонограмма сарои. он ҷое ки мисол таҷҳизотҳо ҳастанд, шароити зинда хондан ҳастанд, ман ҳама вақт кӯшиш мекунам ки яъне бо таври зинда сароям. бале ва боз як 4 мисраи дигар бо садои зинда, чун вақти мо кам мемонад. ман мехостам ки сароида бошед барои мухлисони худ тайёр ҳастед. бале ростӣ кай вақте ки дар радио мегӯянд ки 4 мисра замзама кунед, ҳамаи он сурудҳоро ман аз хотирам мебароям. барои чӣ намедонам, фикр мекунам ки кадом суруд хонам ва ҳозир ман мехоҳам як суруд ном дорад ҷоном ихтиёр дорӣ, суруде ки ба наздикӣ ҳам пешкаши мухлисон мегардад. суруди халқӣ аст, аммо ман он сурудро фолклор аст. бале ва ман мо он сурудро гирифта бо таври хеле яъне замонавӣ кардем, муосир кардем ва ман боварӣ дорам ки қобили қабули мухлисон мегардад. ва ҳозир 4 мисраашро барои тамоми мухлисон ва шунавандагони радиоиНав пешкаш мекунам. мешунавем. Hey
سبه که تو داده ای ببویش مستم جانم اختیار داری عده که تو کرده ای به حدت استم جانم اختیار داری سبه که تو داده ای ببویش مستم جانم اختیار داری عده که تو کرده ای به حدت استم جانم اختیار داری عده که تو کرده ای پشیمان نشوی جانم اختیار داری عده که تو کرده ای پشیمان نشوی جانم اختیار داری من بنده به چشمان سیاحت هستم جانم اختیار داری من بنده به چشمان سیاحت هستم جانم اختیار داری جانم اختیار ابرو تو ممار زلفا 44 روی به غبار داری جانم اختیار داری روی به غبار داری جانم اختیار داری саломат бошед, садоятон хаста набошад. Воқеан садои боқувват ва таъсирбахш. хуб, нақшаҳое ки ба ояндаи наздик доред, нақшаҳои эҷодии шумо чӣ гуна аст? Марамат, мо мехоҳем ки дар ин бора низ шумо гуфта бошед. бале нақшаҳо ҳаст. мехоҳам як албоми нави худамро сабт кунам ва пешкаши мухлисон гардонам ва мехоҳам ба мухлисони азизам як хабари хуш диҳам ки хуб, ҳама вақт ман бисёр тӯли ин 2-3 сол мехостам ки як консерти яъне худамро пешкаши мухлисон гардонам, ташкил конам, чунки бисёр мухлисон мепурсанд ки кай консерти шумо мешавад ва ман ҳама вақт мегуфтам ки мо тайёрӣ дида истодем ва худо хоҳад ба наздикӣ мешавад ва ана ҳамон вақт расид. аммо ин консертро мо фикри кардем ва якум дар зодгоҳи ман мешавад, яъне дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва меҳмонҳое ки дар Бадахшон ҳастанд, ман ҳамаи онҳое ки дар он ҷо ҳастанд ман ба консерти худам таклиф мекунам. бале, худо хоҳад як барномаи хеле ҷолиб аст бо ҳовози тамоман зинда, мусиқии зинда ва фикр мекунам ки як барномаи фаромӯшнашаванда хоҳад гузашт. хабари хуш барои ҳамаи мухлисони Чоршанбе Аловатов. мо бошем дар баргузории консерт. пеш аз ҳама ба шумо муваффақият мехоҳем. ташаккури зиёд. пеш аз ҳама дар ҷодаи санъат дастовардҳои навро таманно дорем. ташаккур. ҳар орзуи нақшаи шумо чӣ дар ҳаёти шахсӣ, чӣ дар ҳаёти эҷодӣ аст, бигзор ҷомаи амал пӯшад. ҳамеша хушбахт, саломат, муваффақ, сарбаланд дар санъати тоҷик бошед. ташаккур, миннатдорам як бор дигар ки моро боз ба барнома даъват кардед ва барномаи хеле самимӣ буд. ташаккури зиёд. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуш омадед ба радиоиНав. азизони дил, дар анавин ҷо барномаи шомгӯи БЕ ТАНАФФУС ба охир мерасад. давоми ин муддат бо шумо будам манзар нигори Рустам ва ҳамчунин ин шом дар меҳмонии мо қарор доштанд ҳунарманди ҷавон, хушсадо, номдори тоҷик Чоршанбе Аловатов. хайр мегӯем то ҳафтаи оянда дар мавҷи нав бошед. ба шумо рӯзҳои хубу хотирмонии истироҳатӣ таманно дорем. хайр. دل مرا بردی عجب کار شاهانه کردی گلدانه دانه کردی گلدانه دانه گلدانه دانه کردی گلدانه دانه دل مرا بردی عجب کار شاهانه کردی گلدانه دانه کردی گلدانه آنکه شهری نو میرم از صبح تا به شب میرم آنکه شهری نو میرم از صبح تا به شب میرم صدقه چشمانی تو خمارت دفاع نکردی گلدانه دانه
آنکه شهری نو میرفت از صبح تا به شب میرفت آنکه شهری نو میرفت از صبح تا به شب میرفت صدقه چشمانی تو خمارم بگانه کردی گلدانه دانه کردی گلدانه دانه دل مرا بردی عجب کار شاه